Livuswa njani bantwana benkosi ekuseni? Siyabonga ukuvuswa njalo singabaphilayo njengalokhu Thixo ehlale kwenza. Haleluya. Singakangeni elizweni lanamhlanje kasibendele izwi lomthandazo. Baboyingcwele, babothandekayo siyabonga ukunikezwa amathuba okuphenduka. Nanti elinye ithuba osinikeza lona. Siziphahlazele enyaweni zesiphambano. Sithethelele usuyasitshintsha Nkosi othandekayo inhliziyo zethu lengqondo zethu. Sibe izidalwa ezintsha ngenkonzo yegazi lakho. Sizafunda Nkosi elizwini lakho, sambulela imfihlalo yokusindiswa kwethu. Omama siyibambe, obaba siyibambe, abantwana siyibambe. Sonke sisindiseke ngokukholwa. Siyabonga ngenxa kaJesu. Amen. Singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness. uKristu ukulunga kwethu. Lokhu esisebhukwini lika Romans chapter 7 sizabheka uverse 15 kusiya ku25 nxa kuvuma. Nxa kungasoze kuvume sizatshiya amanye amavesi siwabheke ngelinye ilanga ngoba kasijahanga. Okubalulekileyo ukuthi indaba siyibambe. Lizakhumbula izolo besikhuluma ngoverse 14. Ithe iBhayibhili, siyakwazi ukuthi umthetho ungokomoya, kodwa mina ngingowenyama, ngathengiswa esonweni njengesigqila. uPaul esesitshelile ukuthi umthetho ungowomoya, kanti mina ngingowenyama, ngathengiswa njengesigqila esonweni. Zwana okwenzakala nxa umuntu ezama ukuhlanganisa umoya lenyama. Zwana okwenzakala nxa uzama ukuhlanganisa umoya lenyama. Verse ngelika 15 kaRomans chapter 7 ithi verse 15, engikwenzayo angikuzwisisi, ngoba lokho engifuna ukukwenza angikwenzi, kodwa lokho engikuzondayo ngiyakwenza. Uyayizwa yini iBhayibhili? Engikwenzayo angikuzwisisi, ngoba lokho engifuna ukukwenza angikwenzi, kodwa lokho engikuzondayo ngiyakwenza. Verse 16, ngakho nxa ngisenza lokho engingafuni ukukwenza, ngiyavuma ukuthi umthetho ulungile. Verse 17, ngoba kunje akuseyimi uqobo okwenzayo, kodwa isono esihlala kimi. Verse 18, ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala kimi, okutsho imvelo yami elesono. Ngoba ngilesifiso sokwenza kuhle, kodwa angingeke ngikufeze. Verse 19, ngoba engikwenzayo akusikho okuhle engifuna ukukwenza, hatshi okubi engingakufuniyo ukukwenza, lokho ngiqhubeka ngikwenza. Verse 20, nxa ngisenza engingafuni ukukwenza, akuseyimi okwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi esikwenzayo. Verse 22, ngakho ngithola umthetho lo usebenza ukuthi lapho ngifuna ukwenza okuhle, okubi kulami khonapho. Verse 22, ngoba ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu, kodwa ngibona omunye umthetho usebenza ezithweni zami, usilwa lomthetho wengqondo yami, ungenza ngibe yisiboshwa somthetho wesono osebenzayo ezithweni zami. Ithi namhlanje ngitshiya verse 24 lo 25 ngoba vele kayiqedeki madoda. Uyayizwa yini indaba la? uPaul uthi ngoba izenzo zami kahle kahle kangiziqondi, lokho engifuna ukukwenza angikwenzi, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Zwana ukuthi ivesi ithini kuverse 16, ngakho nxa ngisenza lokho engingafuni ukukwenza, ngiyavuma ukuthi umthetho ulungile. Madoda, layizwa yini indaba lapha? uPaul uthi mina angiqondi kahle kahle okwenzakala kimi, ngoba okuhle engifuna ukukwenza angikwenzi, kodwa okubi engikuzondayo yikho engizithola ngikwenza. Omunye umfundisi waze wathi mina iphuniology ngilayo, kodwa ienziology kangilayo. Iphuniology ngilayo, kodwa kushota ienziology. Madoda abazalwane, liyamuzwa yini uPaul? Uthini uPaul Ndlovu? Uthi kahle kahle
uthi kahle kahle kule mpikiswano bani khona, kwenzeka njani ukuthi umuntu afune ukwenza kuhle kodwa angakwenzi okuhle akufunayo, endaweni yokuhle afuna ukukwenza enze okubi akuzondayo. Yini kahle kahle ethatha indawo emuntwini? Ngiyazi ngumbuzo abaningi esilawo, ngoba ngikutshelile ngathi uPaul ukhuluma ngesimo sabantu bonke. Ya, ukhuluma ngathi sonke. Ngifuna ubambe lokho. uPaul ukhuluma ngempikiswano phakathi kwengqondo lemvelo. Ingqondo ifuna ukwenza kuhle kodwa imvelo yomuntu iyala. Kukhona engikutholayo la. Kukhona engikutholayo la madoda. Lapho uPaul ukhuluma ngomuntu okholwayo. Why ngisitsho njalo? Ungafunda uchapter 5, 6, 7 lo 8 esizafika kuyo kaRomans. uPaul ukhuluma kakhulu ngomKristu yezwa yini. Kuchapter 5 sadlula kiyo uPaul bekhuluma ngokuthi ngakho ke njengoba silungisisiwe ngokukholwa silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu esifinyelele ngaye umusa esimi kuwo khathesi ngokukholwa, njalo siyathokoza ngethemba enkazimulweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Kuchapter 6 ngakutshela uPaul ukhuluma ngokuthi we are no longer under the law but under grace. Kasisekho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa. Hallelujah. Kuchapter 7 amavesi esiwafundileyo ukhuluma ngokuthi sakhululwa njani ngaphansi komthetho, how we Christian were delivered under the law. So madoda kuyavuma uPaul la ukhuluma ngomuntu okholwayo. Okunye futhi ungabheka amagama uPaul awasebenzisayo la kuRomans chapter 7 ivesi ngelika 14, kasebenzisi past tense kodwa usebenzisa ipresent tense. Kakhulumi ngaye kudala kwakhe kodwa ukhuluma ngaye khathesi. uPaul nxa ebhala akasho ukuthi izenzo zami ngangingaziqondi, hayi, uthi izenzo zami kangiziqondi, okutsho ukuthi khathesi madoda okwenzeka kimi kahle kahle angikuzwisisi, angikuqondi, ngitshelani, ngichasiselani. Esinye isizathu esenza ngithi uPaul ukhuluma ngomuntu okholwayo nansi, zwana uvesi 22. Uthi yena, ngoba ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba la? Ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba la? Ngoba ebuntwini bami bangaphakathi. Ukhuluma ngani uPaul? Mana ngikufundele elesilungu, Romans chapter 7 ivesi ngelika 22. Uthi, for I delight in the law of God according to the inward man. For I delight in the law of God according to the inward man. Madoda abazalwane, ngumuntu onjani olenhliziyo ethokoza ngomthetho kaNkulunkulu? Lokhu kuyacaca ba ukuthi ngumuntu okholwa uPaul akhuluma ngaye. Yikho kule ngoma ethi yona imnandi intando yakhe kimi icwebiswe yiCalvary. Hallelujah. Imnandi intando yakhe kimi icwebiswe yiCalvary. Hallelujah. Romans chapter 2 Corinthians chapter 4 verse ngelika 16 uthini uPaul? Uthi ngakho ke kasilahli ithemba lanxa ngaphandle sicikizeka kodwa ngaphakathi senziwa sibe batsha insuku zonke. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4 verse ngelika 16. Abakholwayo abathandekayo kabapheli ithemba, yezwa yini? Lanxa ngaphandle sithwele nzima sicikizeka kodwa ngaphakathi madoda senziwa sibe batsha nsuku zonke. Ephesians chapter 3 verse ngelika 16 uPaul uthi ngikhulekela ukuthi ngenotho yobukhosi bakhe aliqinise ngamandla ngomoya wakhe ezinhlizweni zenu. Hallelujah. So madoda uPaul ukhuluma ngomuntu okholwayo, odalwe inhliziyo entsha, inhliziyo efafazwe ngegazi likaJesu. Uyizwile yini kuvesi 15 esiyifundileyo? uPaul uthi okubi engikuzondayo yikho engikwenzayo. Madoda, okubi engikuzondayo yikho engikwenzayo. Madoda, umuntu osindisiweyo isono uyasizonda. Uyezwa yini? Lanxa elingeka esenza kubi kwesinye isikhathi
kodwa isono umuntu osindisiweyo uyasizonda. Yikho phela esivuma isono. Uyayizwa yini indaba la? Kwelinye ilanga uDavida uzathi yena, "Nkulunkulu, wena inhliziyo ezisolayo kawuyideleli." Yikho ngisithi mina umuntu okholwayo isono uyasizonda, lanxa lingamthole enze kubi, lanxa lingambona enze kubi, akwenzileyo kasoze akuthande ngoba isono uyasizonda. Uyayizwa yini indaba la? Umuntu ongakholwayo ke ndlovu, kasibuze iBhayibhili. Ephesians chapter 2 verse ngelika 3. Ithini iBhayibhili? Ithi lathi sonke sake saphila phakathi kwabo ekuqaleni, sithokozisa inkanuko zemvelo yethu yesono, silandela lezifiso kanye lemicabango yazo. Njengabanye ngokwemvelo sasifanele ulaka. Hayi mana ngiyiphinde, awuyizwanga mani. Ngumuntu ongakholwayo lo, ngumuntu ongumhedeni lo. Lalela ukuthi ingqondo yakhe injani. uPaul ukhuluma ngenkambo yakhe yesihedeni, uthi lathi sonke sake saphila phakathi kwabo ekuqaleni, kubalwa abangakholwayo, abantu ababi, sithokozisa inkanuko zemvelo yethu yesono, silandela lezifiso kanye lemicabango yazo. Njengabanye ngokwemvelo sasifanele ulaka. Uyayizwa yini ingqondo yomuntu ongakholwayo? Umuntu ongakholwayo uyathokozisa inkanuko zemvelo yakhe. Umuntu ongakholwayo kahlali ecabanga kuhle, kodwa emicabangweni uhlele egaya izibozi. Lanxa esenza ulandela imicabango yakhe lezifiso zakhe, ngoba ngaphakathi kukhona izinto ezimbi azicabanga. So ma esesenza wenze landela lokho akucabanga, umuntu omubi lo. Kodwa kumuntu okholwayo ingqondo lenhliziyo yakhe kuguquliwe. Umuntu okholwayo ulenhliziyo entsha ethokoza ngokuhle. Nxa ungabheki ibala elithi ukuphenduka ngolimi, iBhayibhili yabhalwa ngalo. Ukuphenduka yikutshintsha ingqondo, a change of mind. Wena ngeke ukuthi uphendukile ungaguqulwanga ingqondo yakho. Ngeke ukuthi uphendukile ungaguqulwanga ingqondo yakho. Yikho phela uPaul esithi kayibe kini le ngqondo eyayikhona kuKristu Jesu. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse ngelika 5. Ungahamba uyefunda futhi uRomans chapter 12 ivesi ngelika 2, uthi naliphendulwe ngokwenziwa zibe ntsha ingqondo zenu. Bathandekayo, yikho lapho kulemfihlakalo yokuphenduka kwenu khona, ngoba umuntu ophendukileyo uphenduka ngokutshintsha ingqondo, utshintsha inhliziyo. Hallelujah. Inyama yona ke, zwana, inyama kayitshintsheki. Yikho uJesu nxa ekhuluma loNicodemus esithi yena, John 3 verse 6, okuzelwe inyama, inyama. Inyama ilezithelo zayo. Ngifuna ubambe la. Lanxa sesiphendukile satshintsha ingqondo, kodwa inyama kayitshintshi. Inyama imvelo, inyama ngumzimba lo wesono. Imizimba yethu bathandekayo izaguqulwa lapho uJesu esebuya ngokwesibili, lapho kubolayo sekusembathiswa okungaboliyo, lokufayo sekumbathiswa ukungafi. So la madoda bazalwane, kuyacaca ukuthi uPaul ukhuluma ngomuntu okholwayo. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona khona amavesi amaningi futhi lapho uPaul akhuluma khona ngenkambo yakhe engakakholwa esasenguSaul. Ungafunda uGalatians chapter 1 verse ngelika 14. Uthini uPaul ngaye? Ngangisiya phambili ngokholo lwesiJuda ukwedlula amaJuda amaningi ayintanga yami, njalo ngatshisekela imikhuba yabokhokho bami kakhulu. Uyayizwa yini indaba la? Uthi yena, ngangisiya phambili ngokholo lwesiJuda ukwedlula amaJuda amaningi ayintanga yami, njalo ngatshisekela imikhuba yabokhokho bami kakhulu. Uyayizwa yini indaba la? Uyamuzwa yini uPaul? Zwana, mana ngikunikeze enye ivesi. Philippians chapter 3 verse ngelika 6, uthi ngokutshiseka ngahlukuluza ibandla, ngokulunga okugcile emthethweni angilacala. Elinye iBhayibhili ngihamba elifunda lithi ngangingasoleki. Uyezwa yini? Nxa ngangizikala ngomthetho ngizingela ibandla, ngangingasoleki. Uyayizwa yini indaba la? uPaul nxa ekhuluma ngenkambo yakhe
engakakholwa esasengumFarisi akatsho ukuthi izenzo zami ngangingaziqondi ya akatsho ukuthi ngangifuna sibili ukwenza kuhle kodwa ngazithola ngisenzo okubi engikuzondayo. Hayi, akatsho ukuthi ngangingafuni ukuzingela ibandla kodwa ngangizithola sengilizingela. Hayi, Paul kakhulumi ngempi, kakhulumi ngempi eyayikhona njengalokhu akuveza kuRomans chapter 7 verse lika 14 kusiya ku 25. Ya, uPaul uzwakala nxa esesengumKristu esekhuluma ngempikiswano lempi ekhona kuye ya, ngoba le yimpi phakathi kwenyama lomoya. Mana ngikufunde lenye ivesi Galatians chapter 5 verse lika 17 uthi ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya, lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono. Haleluya, kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo. Uyayizwa yini indaba la? Kulokuphambana phakathi kwenyama lomoya ukuze lingenzi elikuthandayo. Uyayizwa yini iBhayibhili? Madoda kasizweni. Romans chapter 8 ivesi lingelika 3. Ya, ngakutshela ngizakutshela. Ya, uRomans chapter 8 esiya kuyo ikhuluma ngempilo kamoya emuntwini. Ya, ukuze uyibambe kuhle uPaul uqala adilize konke ukuzethemba, ukuze singathembi kwenyama kodwa sithembe umoya. Ngakutshela ngathi iformula yevangeli not I but Christ. Akungabi yimi kodwa uKristu. Ya, osindisayo nguJesu, olungisisayo nguJesu, ongcwelisayo nguJesu, okhazimulisayo nguJesu, ophelelisayo nguJesu. So madoda, njengoba konke kunguJesu, umina kumele abethelwe kuphila uJesu onguye oyenza konke. Yikho uPaul ekhuluma azagcizelela ukuthi sibambeni, asibambeni madoda. Zwana uRomans chapter 7 ivesi lingelika 18. Zwana uRomans chapter 7 ivesi ngelika 18. Uthini uPaul? Uthi ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala kimi okuthi imvelo yami elesono, ngoba ngilesifiso sokwenza okuhle kodwa ngingeke ngikufeze. Uyayizwa yini indaba lapha? Thina madoda akulanto enhle ehlala kithi emvelweni yethu elesono, ngoba phela thina siyafisa ukwenza kuhle kodwa lokho esikufisayo kasikwenzi. Ifisiology ikhona, ifuniology ikhona, kodwa iyenziology ayikho total. Uyezwa, akulalutho nxa when it comes to iyenziology. Thina siphelele kufuneni lekufiseni, kodwa nxa sisiza kuyenziology ukwenzeni senza into esingazifuniyo. Yikho ngakithi. Uyezwa, ya, ngiyayithanda le. uPaul akatsho ukuthi ngimubi mbijana, kodwa uthi akulalutho oluhle oluhlala kimi, akulanto enhle ngami. I'm completely bad. Uyezwa, ubufakazi balokho uthi yena lanxa ngikhetha ukwenza kuhle, lanxa ngifuna ukwenza kuhle, kodwa okuhle khonokho engikhetha ukukwenza ngikwenza. Uyezwa, lanxa ngayenza ama-resolution umnyaka uqala, yabanye abantu abaningi umnyaka mawuqala uzwethi ngiyehlulekile ku-2024. Uyabona u-2025 so ngifuna ukwekela lokho ngiyenze lokho. Ya, ngifuna ukwenza lokho ngingenzi lokhuyana. Ya, kulama-resolution abantu abakhetha ukuwenza, bakhetha ukutshintsha. But ngifuna ukukutshela umnyaka uyeze uyephela, ezinye ebezizimisela ukwenza lokho zingakwenzanga, zenze khona lokhu kanye akade befuna ukungakwenzi. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba la? So uPaul akatsho ukuthi hayi madoda ngimubi mbijana, ngimubi kodwa not that bad. Ya, uthi I'm completely bad. Akulanto enhle ngami. Ubufakazi balokho yikuthi lanxa ngingakhetha ukwenza kahle, kodwa okuhle khonokho engikhetha ukukwenza angikwenzi. Ya, ngifuna ubambisise lokho. Okwenza ivelo yethu elesono, inyama yehluleke ukugcwalisa umthetho yini? Ngifuna ulalele kuhle ngoba uPaul uyaluthinta uhlupho. Zwana la, verse 17 kaRomans chapter 7. Njengoba kunje, akuseyimi uqobo okwenzayo, kodwa isono esihlala kimi. Uyayizwa yini? So uPaul nxa esekhulume ngokuthi khona
izenzo zami kangiziqondi, ngifuna ukwenza okuhle, ngiyakufuna okuhle, kodwa ngizithola ngisenza okubi engikuzondayo. Uthena mamplana ukwenza kuhle ngiyenza kabi. Abe sesithi njengoba kunje, ngamplana kuhle ngiyenza kubi, akuseyimi uqobo okwenzayo lokho kubi engikwenzayo ngingakufuni, kodwa uthi isono esihlala kimi. Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna sifunde lo verse 22 lo 23, sizwe icontext yakhona. Verse 22, ngoba ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu, kodwa ngibona omunye umthetho usebenza ezithweni zami. Usilwa lo mthetho wengqondo yami, ungenza ngibe yisibotshwa somthetho wesono osebenza ezithweni zami. UPawulu uthe ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Ngamanye amazwi, ngengqondo yami eguqulwe livangeli, ngenhliziyo yami emhlophe enaye uKristu, umthetho ngiyawuthanda, ngiyafisa ukuwugcina, ngikhethile ukuthi ngiwugcine. Abe sesithi kuRomans chapter 7 verse lika 23, kodwa kukhona okunye engikubonayo. Ngibona omunye umthetho, ngibona amanye amandla asebenzayo ezithweni zami. Amandla lawa kahambelani lengqondo yami, kodwa ayalwisana lo mthetho osengqondweni yami, ungenza ngibe yisibotshwa somthetho wesono osebenza ezithweni zami. Bathandekayo, ngakutshela, isono ayisikho lokho umuntu akwenzayo. Hayi, ngakutshela ngathi mina umuntu le-dual problem. Umuntu ufana lefoni engena ama-sim card amabili. Umuntu lenhlupho ezingu-2. Uhlupho lokuqala yilokhu umuntu ayikho khona. Uhlupho lwesibili yilokhu umuntu akwenzayo. Okuzalwa yilokhu umuntu ayikho khona. So bathandekayo, isono ayisikho lokhu umuntu akwenzayo kuphela, kodwa isono yilokhu umuntu alakho kuye. Lokhu umuntu ayikho khona. Nxa sengisiya emaphethelweni, ngoba phela sengizavala, ngilendaba ezimnandi kakhulu. Uzilalele kuhle mama, uzilalele kuhle gogo, uzilalele kuhle baba, uzilalele kuhle khulu. Umuntu omutsha, lalela lezi ndaba engikunikeza zona. Romans 8 verse ngelika 1. Akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Hallelujah. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Uyabona, ivesi le kayitsho ukuthi kakusekho ukulahlwa kwabasechechi. Hayi, kulabantu abaningi, abanye ngabafundisi benu, abanye ngabadikoni benu, abanye ngabogosa benu, abanye ngabomabhalani, abanye libabiza ngabaprofeti benu. Kodwa benjalo besechechi, benjalo besenza umsebenzi wona lo elabakhethela wona. Ngifuna ukukutshela, kabakho kuKristu basechechi kuphela. Ivesi ngifuna uyilalele kahle. Ivesi ithi kakusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Kakusekho ukulahlwa kwabangaphansi komusa. Likhona yini? Haleluya. Ngoba uJesu waba yisiqalekiso endaweni yabo. Zwana, ungaphelele kubeni sechechi, ungacatshe echechi. Phela abanye abantu bagcwele emachechi ngoba bayakwazi ukuthi khona abanye bafuna ukungcwatshwa kahle. Abanye wathi yena phela ngingayekela ukusonta, zaswela abangcwabayo. Therefore wajoyina ichechi wena. Kodwa uyakwazi kahle ukuthi usechechi awukho kuJesu. Zwana ngikutshela, abantu abasechechi bengekho kuJesu bazoba yikudla komlilo. iBhayibheli ithi abasefu kuphela ngabakuKristu Jesu, ngoba kubo akusekho ukulahlwa, ngoba uJesu wababhadalela imilandu yonke. Uyezwa yini? Yikho ngikunxusa gogo, yikho ngikunxusa mama, yikho ngikunxusa khulu mnawami, yikho ngikunxusa, ngoba kusefu ngaphansi kwesiphambano. Ngoba ngaphansi kwesiphambano asilahlwa, kodwa siyasindiseka, siyakhazimula, siyapheleliswa. Konke sakwenzelwa nguJesu khona lokho. Zwana, kungani ngikunikeza ithemba lokuthi akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu? Yikuthi ngifuna wazi ukuthi lanxa uNkulunkulu engakunikeza ukunqoba okupheleleyo phezu kwesono, kodwa wena lami lokhu siyizoni, ngoba imvelo yethu kayikatshintshwa.
futhi imvelo yethu ngeke itshintshwe kuprocess ye-sanctification. Uyezwa yini? Lanxa sesingcwelisiwe ngokukholwa, kodwa lokhu esiyizoni ngokupheleleyo. Uyezwa yini? Okutshintshwayo isimilo kuphela, i-character yakho yetshintshwayo, kodwa wena lokhu usemzimbeni wesono, emzimbeni wofayo. Wena lami siyizoni. Ithemba lethu yikuhlala ngaphansi kwe-umbrella yomusa ngokukholwa. Uyezwa yini? Ya, wena lami siyizoni. Yikho phela sisifa, yikho phela sibola. Uyezwa yini? Ngoba lokhu sesaseyizona. Kodwa praise God ngoJesu. Uyezwa yini? Mabonga uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu, ngoba kukho ukulahlwa, akukho ukubhubha, sisefu ngaphansi komusa. Madoda abazalwane, lindaba kayiqedeki namhlanje. Uyezwa yini? Indaba kayiqedeki, sizoyiqedisa kusasa. Ngiyanxusa, woze esiphambanweni, woze esiphambanweni, woze uzokhululwa mani, woze uzokhululwa. Siyayiqedisa kusasa. Uzezwa ukuthi uPaul usiphathelani kusasa. Okwanamhlanje bamba khona lokho. Uyabona khona lokho esikufunde namhlanje kwanele ukukusindisa. Uyezwa yini? Ungamukela umusa, ungamukela uJesu, akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Ngiyeza Nkosi yami. Uyabuya yini mama? Uyabuya yini khulu esiphambanweni lapho okungekho khona ukulahlwa? Uyezwa yini? Ngiyakunxusa. Uyavuma yini lo mhlabelelo? Ngiyeza Nkosi yami, ngiyimpumputhe mina, nginikela okwami kuwe ongangigcina. Haleluya! Jesu nguye yedwa ongakugcina. Uyezwa yini? Nikela okwakho kuJesu, nguye yedwa ongakugcina. Ya, ngiyeza Nkosi yami, kuwe Msindisi wami, ngicela menzi wami, akungangele nami, akungangele nami. Uyavuma yini mfowethu? Uyavuma yini ukwamukelwa nguJesu? Uyavuma yini? Umoya uyakhala kubuso kubi kimi. Uthini uJesu? uJesu uthi lalela ngosusa konke okubi. Haleluya! Isethembiso. Wena ovumayo, nansi isethembiso. uJesu uthi nxa uvuma, lalela, ngizosusa konke okubi. Uyavuma yini? Uyafisa yini ukususwa ebubini? Uyavuma yini ukwehlukaniswa lesono? Nxa uvuma uJesu uthi lalela, akatsho uJesu ukuthi susa konke okubi, njengalokhu abantu abakufundisana emachechi ukuthi wena nxa uJesu sekusindisile, hamba uklina indlu yakho, hamba uyoklina impilo yakho, ususe konke okubi. But isethembise ngikunikeza sona yikuthi uJesu uthi lalela nxa uvuma. Yena uJesu umsindisi, yena ongcwelisayo, yena ophelelisayo, yena olungisisayo, yena okhazimulisayo, uthi ngizosusa konke okubi. Hayikhona ngizosusa okunye wena uzisuse lokunye. Hayi, mina ngizosusa konke okubi. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ngiyakunxusa mamami, ngiyakunxusa babami. Uyavuma yini ukuthi uJesu akususe okubi, akwehlukanise lesono, akuphawule, akwenze ilunga lombuso, uphile ulethemba lanxa ungazunywa yikufa, ufukufa kulethemba. Ya, uJesu ahle akubhajethe nxa ebuya ngokwesibili, aliqhaqhe ithuna lakho, uhlangane kanye labanye abangcwele, uyephila impilo engunaphakade. Uyafisa yini impilo enjalo? Uyafisa yini inkambo enjalo? Woza ngaphansi kwesiphambano, woza ngaphansi kwesiphambano. Ma uvuma sikhuleke. Babo ingcwele, nansi imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Wena uyasithanda, uyasambulela iqiniso elisisindisayo. Nkosi othandekayo, nanti ivangeli, Paul uyakhala ngezenzo eziphakathi kwethu, ya ezingaqondakaliyo, ngoba nxa sifuna ukwenza kahle, ya siyabe sifisa ukwenza kahle, kodwa endaweni yokwenza kahle senze okubi esingakufuniyo, ngoba kulomunye umthetho
ophikisana lengqondo yethu. Baba oyingcwele, siyabonga ngenkosi yethu uJesu owasibhadalela imilando yonke. Ngokwenza kwakhe lokufa kwakhe siyasindiseka, siyawamukela umhlatshelo kaJesu. Sicela ukuba safe ngaphansi kwe-umbrella yomusa. Bayavuma abafowethu, bayavuma odadewethu. Ungavumi kube loyedwa ozalahlwa esazi, ozalahlwa etsheliwe lezi ndaba. Nkosi othandekayo, sinikeze amandla okuzamukela. NgoJesu siyakhuleka, amen.